Cher petit frère, barumuna banje bakundwa Wazalendo, cher fils Wazalendo. Wazalendo d'Uvira. bana bacu bahangaha Uvira, Je voudrais vous dire nashakaga kubabwira ko vous êtes sur une pente raide. ko muri kumanga ihanamye cyane. La pente raide sur laquelle vous êtes Imanga ihanamye cyane muriho va vous mener en prison. iraza kuberekeza mu buroko, Va mener vos soutiens en prison. iyo manga izajyana n'ababashyigikiye nabo mu buroko. Ne vous faites pas des illusions de la masse qui vient vous voir là. Nimurebe abari kuza ari benshi ngo baje ngo kubaganiriza, La masse qui vient vous applaudir. abantu bose baza babacuririra, Ces gens-là ne seront pas abantu bose baza babakomera mu mashyi, bose ntabwo bazabaherekeza là lorsqu'on va vous arrêter. Hitler, Adolf Hitler en 1940, 1940 a drainé des millions. yishe abantu bagera kuri za miliyoni, A drainé des millions derrière lui kandi yari afite ayandi mamiliyoni yari inyuma ye pour planifier le génocide des mu gutegura jenoside yakorewe abayahudi. Juifs. Milosevic, il a drainé les Serbes des Uwitwa Milosevic yari afite benshi cyane bo muri b'abaserbe millions pour traquer les autres peuples. bari inyuma ye mu kwica andi moko. Les partisans d'Abiyarimana ont drainé des millions. Abari inyuma ya Habyarimana nabo bari benshi cyane mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Mais aucun d'eux ariko nta n'umwe muri bo n'a gagné la guerre. wigeze utsinda urugamba. Ils ont tous perdu la guerre parce que c'était une guerre ethnique. Bose bararutsinzwe kuko rwari urugamba ruvangura amoko. C'était de se battre pour conserver une race. Hitler nawe yarwanaga kugira ngo abana abaturage b'ubwoko bumwe cyangwa se bisura cyangwa se isura imwe. Son la race aryenne. Milosevic, même serbe, nawe w'abaserbe, les Serbes étaient la race pure. yashakaga ko abaserbe aribo baba ubwoko bwonyine cyangwa se isura yabo yonyine igaragara. Les Croates, Abanyakroatia, abo muri za Slovakia, les Bosniaques, abo muri za Bosnia, tous ces gens-là, que ce n'était que des musulmans. abo ngabo ntabwo yarabashakaga ndetse n'abayisilamu n'abandi. Et il a pensé que ibyo yatekereza ko pour reconstituer la grande Serbie. yatekerezaga ko agiye gukora Serbia nini hanyuma abandi bose akabayobora. Ntiyigeze atsinda urugamba. Dans les géoles du tribunal de la Haye. Ubu ngubu ugeze mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe nibwo wamenya ibye. Le tribunal international de la Haye. Il croupit. Les partisans d'Abiyarimana, abacuti cyangwa se abari bashyigikiye Habyarimana, en tout cas, ils sont traqués jusqu'à ce jour par le kubwije ukuri na n'ubu barimo barahigwa hirya no hino monde entier. ku isi yose. Lui, Nk'ubwe Hitler, Hitler il s'est pendu. yariyahuye, Étaient tous condamnés et pendus. yariyahuye ubwe bitewe n'ibyo yari yatekereje gukora, ubwe ariyahura yirangiriza ubuzima. Pour les militaires, ils étaient tous fusillés. Abasirikare bose bishwe barashwe. Condamnés à mort. Donc, il n'y a pas de guerre ethnique. Nta ntambara ivangura amoko, Ceux qui la conçoivent, n'abayitekereza bose bajya batsindwa. détrompez-vous. Mwe mureke Qui vous kwibeshya, trompe,
en disant muvuga ko vous allez gagner une guerre. ngo muzatsinda urwo rugamba. Chilombola a été uyu Chilombo mubona la guerre de l'Est. yagerageje gucana intambara yo mu burasirazuba, Il va la perdre. yarayitsinzwe kandi aracyakomeza kuyitsinda. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Doha, c'est fini. Ibya Doha ibyo mutekereza ntabyo, mwabana mwe muhindura ibitekerezo. Washington, c'est terminé. Ibya Washington byararangiye. Il a relancé la guerre, il attaque chaque jour. Yongeye gutangiza intambara, ari kuzitangiza buri munsi. Les Mikenge, il attaque tous les jours. Mikenge ari kuhatera hose. De ce côté, il a attaqué avant-hier à Cagnola, il attaque partout. Ari gutera hose, za Kanyora hose, ari gutera hose. Toutes ces attaques sont toujours des fiascos. Kandi ibyo bitero byose biri kuza byose bigahita bitsindwa. Malgré les mercenaires qu'il a. Nubwo afite abacancuro benshi, nta ntambara yatsinda. Le monde l'a rejeté. N'ubu ngubu tuvugana isi yose yamaze kumujugunya. La maladresse de sa justice. Ibijyanye n'ubutabera bwiwe buhengamiye bucuritse byose bamaze kubona ntacyo bimaze. Isi irabizi byose. Kwiba imitungo kamere. Rero igisubizo musigaranye mwebwe wazalendo, bana bacu mwebwe ba mayimayi, c'est de vous désolidariser des politiciens. No kwitandukanya n'abo banyapolitike bo muri Uvira. Le Bitakwira Bionayi. Bitakwira Nguriya. Le Misare Mugomberwa. Misare Mugomberwa. Les André Biadunia. André Biadunia. J'ai vu encore aujourd'hui d'autres sociétés civiles, société civile, et aussi commence à déraper, à aller petit. Nawe watangiye kujya ku ruhande ajya kure y'inshingano za société civile. Il y a déjà à qui j'ai fait des remarques inbox pour les umuntu nagerageje kunyura mu gikari nkamwihanangiriza nkagira ibyo mubuza. Les visages là, on ne voudrait pas voir ces visages là. Agatandukira akavuga ko hari amashusho cyangwa se amasura adakenewe kurebwa muri Uvira. Habimubwirira mu gikari ntabyo. Ils doivent la rentrer chez eux. Ayo mashusho ngo ayo masura ngo asubire iwabo. Vous voulez mushaka. Vous avez toujours dit vous vous battez pour la terre. Mwaravuze ngo murwanira ngo ubutaka bwanyu. Eh bien, en vous battant pour la terre. Yego, niba murwanira ubutaka bwanyu. Parce que la terre pour laquelle vous vous battez. Nuko ubutaka murimo murwaniraho. En vous battant très mal. Mukaburwaniraho nabi. En avant. Mutajya imbere. Les critères ethniques. Mushyira imbere ikijyanye n'ivangura ry'amoko. C'est terminé la terre, vous allez la perdre. Byarangiye ubwo butaka muza butakaza. Twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mwakoze subscribe cyangwa se sabone ku Ntare Official. Nanone twongeye turagarutse nk'ibisanzwe tubazaniye zandani ni ya makuru mu by'ukuri muba mudasanzwe mwumva handi mukayumva iwacu, ndetse na makuru abafite n'ibimenyetso mpamo. Nk'ubu ngubu tugiye kuzindukira muri axe ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo tugiye muri Kivu y'Amajyepfo werekera muri territoire ya Maniema, aho tugiye kugaruka ku duce twinshi ku munsi w'ejo. Inyeshyamba cyangwa se mayimayi bo mu mutwe wa CRPC FABB ni umutwe uyobowe n'umujenerali autoproclamé witwa Ngoma Nzito, watangaje ko uduce two M23 ishobora kuba iri kwinjiramo dushobora kubinjiza muri axe ya Maniema, muri territoire ya Maniema ndetse na Kalemi. Ese ibyo ngibyo birashoboka? Byose turaje tubive imuzi n'imuzingo, ndetse tunababwire operation muri rusanze uko yagenze nyuma y'ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bigabwa ku baturage muri axe
irimo za Rugezi ndetse na za Mikenke byose turabibabwira. Delegation yo ku munsi w'ejo yagaragaye mu mujyi wa Uvira. Ese mu by'ukuri byagenze bite, baganiye kuki? Ariko kandi bikomeza kuvugwa ko General Gasita hari plan yo kutamugaragaza mu mujyi wa Uvira ariko atigeze awuvamo na gatoya. Ibyo byose turabizanye, turaza kuba twerekeza nanone muri axe za pinga tubabwire uko haramutse, dore ko noneho style ya pinga ari ukuyizunguruka. Bivugwa ko iyi pinga ishobora kuba iri kuzungurukwa agace kamwe ku kandi kabishobora kuza agufatwa mu buryo ngo bworoheje, ariko kandi ngo hakagaragara ishusho ishobora kuza gutuma abenshi batabwa muri yombi ndetse hatabayemo ubwicanyi bw'abaturage. Kenshi na kenshi bavuga ko ngo ariyo mpamvu pinga itari gufatwa, nabyo turabizanye. Hanyuma ingabo za UPDF ngo zikomeje guhiga ADF na Rungu, ariko kandi zisukuma zicuma zerekeza Ikisangane. Abakongomani bacitse ururondogoro, bakomeje kugenda bavuga ko ngo bashobora kuba bari kwerekeza muri biriya bice ngo kujya cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyavuzwe na Generali Muhozi Kainerugaba ubwo yavugaga ko Kisangana ashobora kuza yigarurira. Ese ibi ngibi bihuriye hehe? Nabyo turabigarukaho. Bwa bwicanyi bukomeje kubera muri Lubero ndetse na Beni bikomeje gutuma imyigaragambyo ikomeza n'imyivumbagatanyo. Ibyo byose tugiye kubiva imuzi n'umuzingo, tubabwira uko situation ihagaze kugeza magingo aya ngaya. Ese nyuma yuko indege ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yituye ku kibuga cy'indege Butosho, dore ko ariko twabivuga, byaje kugenda bite? Benshi bakavuga ko Tshisekedi yaravuye muri Kazakhstan ariko yaragiye mu by'ukuri kuhasiga ubuzima hariya kuri Aeroport International ya Njiri. Byaje kugenda bite? Abatari bake mu bahagarariye icyo kibuga cy'indege baje gutabwa muri yombi, bose bari mu mvuto. Nabyo turaje tubibabwire uko bimeze. Ni amakuru menshi ndetse mu by'ukuri mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho n'umutalamu wanyu Rafiki Kijana Machachari aka Wako ni Wako. Kora subscribe, nibyo by'ingenzi, hanyuma tujye dukomeza tubane mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma munyemerere twanzikire muri Kivu y'Amajyepfo. Tugiye kwanzikira ku bitero bikomeye cyane bikomeje kugabwa muri axe nyinshi, bitero bikomeye kandi byigaragajemo ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Kabone nubwo byavugwaga ko Uburundi bushobora kuba buri gusaba mu ibanga bikomeye cyane kutatakwa na M23 ngo, ariko kandi ngo nabo bagasaba amezi 6 kugira ngo babe bavanye ingabo zabo muri biriya bice. Ariko kandi nari nsimbutse ingingo ikomeye cyane dushobora kuza kugarukaho ya Joseph Kabila Kabange. Uyu munsi nibwo urukiko rwa gisirikare ruri buze gutangaza ibyavuye mu rubanza rukomeje, ndetse uyu munsi Kabila nibwo ari bukatirwe. Ndamubona mu byaha bigeze mu 8 ahangaha byo ashinjwa, nabyo ndaza kuba mbigarukaho n'itangazo rukokoma rya M23 bihanangiriza ingabo za FARDC ndetse n'abandi. Munyemerere mbabwire ko nyuma yuko mu by'ukuri ibitero bigabwe muri axe nyinshi zigize Kivu y'Amajyepfo, byaje kurangira M23 ngo ifashe inzira nk'uko byatangajwe na CPRC FABB. CPRC Birozi Bishambuke ni umutwe uyobowe na General Autoproclame Ngoma Nzito. Uyu nguyu uherereye hariya mu misozi miremire ya za y'Umurenge ndetse yo muri Minembwe. Uyu nguyu akaba ariho arwanira ndetse akarwana afatanya n'ingabo z'u Burundi, yemwe n'uwitwa General Autoproclame Kakobanya ndetse n'uwitwa Zelambuma. Abangaba nibo barwanira muri biriya bice, cyane nibo bigaragaza muri biriya bice. Baje gutangaza ko rero ngo umutwe wa M23 cyangwa se izasarambwe baje kunyura mu misozi miremire ya Fizi, baciye mu gace ko bita Gahwera ndetse no mu gace ko bita Ruhemba na Kivumu, ndetse ngo utuduce tukaba dushobora kuba turi kuberekeza tubarenza magroupe ya za Itombwe bakomeza berekeza muri territoire indi province. Yes, muri territoire ya Kabambare cyangwa se ubwo Kabambare uba wamaze kugera muri province ya Maniema. Iyi ni indi
province iherereye mu burasirazuba ndetse nayo bikomeje gutangazwa ko ishobora kwinjirwamo na M23 mbere yuko Uvira ifatwa. Benshi bakabyibaza bakavuga bati ese M23 ishobora kwerekeza muri ziriya nce mbere yuko igana mbere yuko ikuramo umujyi wa Uvira. Abandi bakavuga bati birashoboka cyane, ati ndetse mbere ku bwa RCD byigeze bibaho ubwo M23 yaje kwa advancinga na iriya misozi irakomeza ndetse Uvira isa nkaho iyigose yisiga mu mugongo, biza kurangira iyi Uvira nayo isa nkaho yikuyemo nta mirwano ikakaye cyane ihabereye. Kabone nubwo imirwano yari yagiye ibera mu nkengero z'uyu mujyi, hari yagiye ibera za Makobora, hari yagiye ibera ndetse no mu Maho Plateau no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Bakavuga ko bishoboka kwinjira muri Maniema no muri Kalemi kandi Uvira isigaye inyuma. Iyo ni imwe muri hypothèse cyangwa se mu byo abasesenguzi bakomeje kugenda batekereza ko bishobora kuba, dore ko byanatangajwe n'iyi mitwe ya Wazalendo ikorera muri ibi bice. N'ubundi Uvira yo ikomeje mu by'ukuri kuba indiri ndetse y'ubugizi bwa nabi, aho abaturage b'abanyamurenge cyangwa se bo mu bwoko bw'abatutsi b'abakongomani bakomeje kwibasirwa ndetse banahabwa na ultimatum y'iminsi 10 ngo byarenga iyo minsi ngo bakicwa ndetse bakagirirwa nabi. Ibyo byose rero byakomeje kugenda bitangazwa, dore ko ari nyuma y'uko generali de brigade Gasita ukomoka muri ubwo bwoko yanzwe urunuka cyane ndetse agakomezwa akangwa, bakavuga ko agomba kumwemerera yuko ayobora ingabo zo muri ibi bice. Ibi ngibi rero bikagaragaza ko byanga bikunze uyu mujyi wa Uvira nk'uko byanatangajwe mu itangazo rikomeye cyane ryasohotse ku munsi w'ejo nimugoroba, ryasinyweho na Lawrence Kanyuka, ryavugaga ko ngo M23 cyangwa se AFC muri rusange bumvise gutabaza ko abaturage ba Uvira ngo kandi bakaba bagiye gutabarwa mu maguru mu by'ukuri, cyangwa se bakaba bagiye gutabarwa byihuse. Ibi rero bikomeje mu by'ukuri kuba ni mu gihe cyo Kinshasa yohereje ku munsi w'ejo intumwa zayo ziyobowe no bita Jacquemain Shabani Luko. Uyu nguyu akaba ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'umutekano. Uyu nguyu Jacquemain Shabani Luko yaje ayoboye delegation nini, ndetse ngo iyi delegation bivugwa ko ngo ishobora kuba aje ngo kunegosia ngo Wazalendo, niko byakomeje kuvugwa. Ayo nama makuru mu by'ukuri kugeza amagingo y'abadafite fact ngo yazanye ikitwa ifaranga ngo agatubutse gakomeye cyane kagiye guhabwa Wazalendo ngo kugira ngo General Gasita akomeze akorere muri biriya bice. Ibi nabyo benshi bikabeshuzwa n'abandi bavuga ko ngo bidashobora gukunda, ngo dore ko Gasita kiri mu mujyi wa Uvira ngo atigeze avamo, nubwo bamwe bagiye bavuga ko ngo yaciye mu Burundi, yanyuze mu Burundi yerekeza muri Kinshasa. Ibyo nabyo rero ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, benshi bakavuga bati reka tubirindire tubihanga amaso turebe uko biri buze kugenda, dore ko ku munsi w'ejo delegation yabonanye n'abahagarariye abaturage cyangwa se societe civile, bakabonana n'ubuyobozi, meya wungirije cyangwa se maire adjoint, bakabonana ndetse na guverineri Jean-Jacques Purusi yemwe ndetse na bamwe mu balidere b'iyi mitwe y'amamayimayi irimo mu by'ukuri mwagiye mutubwira ko izina Wazalendo burya rirani n'izina tutagomba kwita bari bagira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kuri ruriya rwego. Hanyuma amakuru akakomeza atubwira ko kugeza ubu ngubu abangaba ndetse byari biteganyijwe ko bashobora kurara ahangaha mu mujyi wa Uvira. Amakuru ava indani akatubwira ko bavuye muri Uvira bwije cyane, ngo ariko bakaba bashobora kuzinduka banahagaruka kugira ngo bagaragaze ko uyu mujyi bawurayemo, nk'uko byari byatangajwe na meya w'umujyi wa Uvira. Yari yavuze ko abangaba bazarara mu mujyi ndetse ngo nta handi bazajya. Hanyuma turiya duce twababwiye ngo kabari two dukomeje mu by'ukuri kugenda dusatirwa na M23, ndetse mu two duce navugaga ni Gahwera, ni Ruhemba, ni Kivumu, ndetse utu duce bikaba bivugwa ko M23 imaze kutwigarurira mu buryo budasubirwaho nk'uko byatangajwe n'imitwe ya Wazalendo. Ariko hagati aho Wazalendo nabo bakaba abigambye ngo ndetse ngo gusubiza inyuma ibitero bikomeye cyane bya M23, ngo ndetse ngo bakaza gufata bamwe mu basirikare ba M23. Gusa ibi ngibi turufu dusanzwe turimenyereye, aho bafata bamwe mu basirikare babo bakabambika ibi uniform n'ubundi, dore ko bambara mucanganyiko n'ubundi bijya gusa neza neza n'ibya M23, bakavuga ko ari abasirikare ba M23 baba bafashe. Ngayo nguko rero murumva ko bitoroshye
na gatoya. Munyemerere duhite tuva ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo duhite twigarukira tuze muri Kivu y'Amajyaruguru. Iki turaje inshinga ni pinga kugeza amagingo ya ikomeje kuba isibaniro, ndetse ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo amakuru atubwira ko n'ubundi haramutse humvikana urusaku rw'amasasu muri axe ya Petit Minjenje werekera muri Pinga, ariko kandi bikavuga ko Pinga ikomeje kubyigwa ndetse banayizunguruka ngo akaba ariyo style ikomeje kugenda ikorwa. Navuga ko muri 4 points cardinaux cyangwa se impande enye zigize iyi Pinga zishobora kuba zose zikontororwa na mama 23 mu buhe buryo kubasobanukiwe kiriya kirere uturutse muri Masisi ariko mu ruhande rwa groupement ya Bashari KM Mokoto ushobora kunyura n'ubundi muri axe ya Zampati nabibwe uzamuka n'ubundi werekera muri axe ya Hembe. Icyo ni igice ushobora kunyuramo unyuze Hembe ukageraho bitazabirihi n'ubundi ukinjira muri Pinga. Aho uturutse mu ruhande rumwe, mu rundi ruhande uturutse Kalembe ihura Petit Minjenje n'ubundi werekeza muri Pinga na za Burayi n'uduce natwo duturutse, ndetse aho nshobora kwita mu cyaruguru ashira uburengerazuba yego amajyaruguru ashira uburasirazuba n'ubundi bw'iyi Pinga. Hanyuma waca mu rundi ruhande ututse mu majyaruguru yenyewe ni muri axe ya Zabukumbirwa na za Rusamambo ndetse na za Buleusa, aho ngaho akaba ari muri groupement ya Ikobo, naho akaba ari uduce dukontororwa aho bakomeje kwicumacuma n'ubundi bayegera neza cyane. Iki nacyo kikaba gikomeje mu by'ukuri kuvuga ko iyi Pinga isa iyo ariyo yose dushobora kuza tubabwira ko yafashwe, kabone n'ubwo ikitwa FDLR cyangwa se izi FDLR baba crap bakomeje kuba mu by'ukuri kwanga gutsimbuka cyangwa se kuhava ngo kubera ko babona ko ariyo dernier veru kuko bakunze kubyita, cyangwa se ariho honyine hashobora kuba basigariye baba bahavuye ubundi bikaba birangiye. Hanyuma utundi dutendo dukomeje gukorerwa muri axe nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko mwagiye mubibona. Hanyuma ukabona ko muri territoire ya Warikare muri direction ya za Kasopo, yego muri axe ya za Kasopo n'ubundi ku munsi w'ejo habaye gusheringaho habaye hakoreshejwe imbunda ziremereye n'ubundi nyuma yuko bari bumvise ko hari mama 23 ishobora kuba yaciye ikajya gukora operation muri Kibua mu nkengero za Kibua kubuza abaturage guhunga bo muri ibyo bice, ubwo bumvaga ko muri icyo gitondo cyo ku munsi w'ejo hashoboraga kuba hagiye kubera urugamba rukakaye. Bundi tutarajya kure mu mujyi wa Butembo hagaragaye mu by'ukuri ku munsi w'ejo imirwano iri hagati y'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano, ubwo abaturage bari bagize icyo twita journée ville morte cyangwa se umunsi nta kazi karimo, cyangwa se ibikorwa byose byari byahagaritswe biza guhagarikwa yego n'abaturage nyuma y'ubwicanyi bukomeye cyane bwakomeje kugenda bukorerwa abaturage abagera muri 100 n'abandi biciwe Mangurujipa ni muri Rubero, ndetse n'abandi bari bamaze iminsi biciwe mu gace ko bita Komanda bakaza kwicwa, ariko kandi leta ya Kinshasa ntigire ikibikoraho. Abangaba rero niko kwivumbagatanya ndetse bakora imyigaragambyo idasanzwe, biza kurangira abangaba n'ubundi bivuze ko abaturage bagiye kurwanya inzego z'umutekano, birangira ikitwa leta nacyo kibabereye nk'amabandi batangira kubarasa mu gahinda kabo bari bakomeye. Hanyuma aya makuru ambwira ko ingabo z'u Burundi zikomeje gutabwa muri yombi mu bice bigiye bitandukanye byo hejuru, nabyo ndaza no bita Mbuto ya Batu, ni umwe mu ba officier bakomeye ba Wazalendo barashwe ku munsi w'ejo. Izi ni breaking news zikomeje kugenda zitugira. Mbuto ya Batu niko yitwa, yaje kuraswa ku munsi w'ejo. Ndamubona hariya kabisa imbere ye na Mortier 60 ayiteretse mota. Hanyuma ndaza kuba wenda mbikurikirana neza uko ashobora kuba yararashwe. Hanyuma nihuse cyane, ndimo ndihuta kubera ko iminota tuba dufite muri iki gitondo kuba ari gukubita tubangura. Witwa ingabo za UPDF mu guhiga ikitwa ADF naro bakomeje kubahiga berekera muri axe ya Kisangani. Ibi byateye ubwoba ndetse n'impungenge abaturage bo muri biriya bice, yemwe na bamwe mu basirikare ba leta bavuga ko kubona UPDF yerekera
berekeza abasirikare bayo muri Kisangani ngo bashobora kuba bagiye gushyira mu bikorwa ibyavuzwe na Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba yatangaje mu minsi ishize yuko Kisangani ashobora kuzayifata ndetse akanayigarurira ngo mu gihe cyo ingabo za M23 ngo zizaba zitarawufata ngo ubwe ngo azawubafatira. Nkuko yabitangaje rero benshi bakavuga ko ngo ari bya bindi bye byakunze gutangaza, ariko kandi bakongomani bo rero bakomeje kuvuga ko ngo biteye ubwoba ngo kuko ngo isaha iyo ari yo yose ngo Kisangani ishobora gufatwa ngo kandi bikaba byatanga inzira ndetse amarembo afunguye kuri M23 bagahita berekeza muri birabi. Nyuma yuko indege ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yituye hasi Butosho hano ku kibuga mpuzamahanga cya Njiri, ndimo ndarwana n'iminota, bamwe mu bayobozi bakira kibuga cy'indege bose ku munsi w'ejo bahise batabwa muri yombi ndetse baranafungwa ngo aho ngo bari nabo ngo muri complot ngo yo kwivugana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Murumva ko rero ari ikibazo gikomeye cyane kumva perezida akomeje ngo guhigwa mu buryo bwari bwo bwose. Niyo mpamvu benshi bavuga ko ngo ku munsi w'ejo yarukiriye Hamana kuko indege yarahageze amashanyarazi arabura. Hanyuma Joseph Kabila Kabange uyu munsi amakuru atugera atubwira ko ari bwari bucirwe urubanza munsi tariki 12 ngo aribwo urubanza rwe abwo no gukatirwa urwo gupfa, kuko ndimo ndabona ibyaha ngaha aregwa ni ibyaha mu by'ukuri n'ubundi agomba gukatirwa urwo gupfa. Ubwo rero nta kundi. Hanyuma wenda Mikenke kugeza magingo yanga harimo harumvikana urusaku rw'amasasu ngo aho inkambi y'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge zikomeje guterwa n'abasirikare b'abarundi. Ibi ngibi rero byavuzwe ko Twirwaneho nayo yamanutse mu masaha y'igitondo cya karekare ngo ndetse ku bwinshi bwabo ngo aho ngo bagiye nabo kufasha bariya baturage. Kamashimire rero muri imfura cyane kandi dukomeze tubane mu makuru yacu, hanyuma tuze kongera gusubira mu makuru yacu ataha. Murakoze cyane, bye bye.